Sikhuluma ke. Khuluma. Ninjani? Siyaphila. Sisilova makhuluma naye. Yeah, siyanibona Emaswati amahle siyanifusela nje kulandzela ukuthi sike sabika singiba ka Swaziland News ukuthi kunendzaba la khona kugege phansi emphakathi wakwaThembekwayo lephethe kakhulu kabi ke takhamuti takhona la kuThembekwayo lapho khona takhamuti kubikwa ukuthi kunemlungu noma ke lishayina lifike lathenga liplaza emva kokuba lifike lishayina laseke selithike lemithi lekhona la yakheke khona ke eplazini lalo ke Emaswati lamahle njengoba nibona nje sikhona njengamanje sitonethulela ke wona ke umbiko mhlawumbe nje sinitholele ke wona ke ama interviews lokube seke sekuyalandzela nje Emaswati ngito ke takhamuti takhona ke kuThembekwayo la letibe sesetithi ke ukuthi shavu tavele ke takonza ke khona ke ekhaya ke lakhe ke umnumzane Shangnani John Fence longuye ke lishayina lelapha ke liphethe lapha ke FTM enhlangano ke Emaswati lamahle kusekhaya ke lakhe ke lomlungu la lokungiyena ke Emaswati lamahle ke kunedinsolode ukuthi wemuka ke laMaswati indzawo yawo ke Emaswati lamahle sitanitholela ke ama interviews khona nje masinyane la sive ukuthi ithini into natakhamuti nathi tikhulumela ngayona ke lena ndzaba. Yeah, siyavusela sisikunjani? Ngiyaphila futhi njani? Yeah, siyabona lana sithenje nathi sathola umbiko singiba ka Swaziland News ukuthi takhamuti takhona la kuThembekwayo lamhla itabeti ivakasheleke lona ke likhaya lakhe ke umnumzane John Fence longuye ke lishayina la khona ke lichamo lewetsabuka ke khona ke eTaiwan lekuvakalisa ke ukuthi ke takhamuti tala nathi yakhala ke ngikubeteka mhlawumbe nje ungachazela umbukele ekhaya noma ke Emaswati lalalele uwachazele ukuthi kwentekalani ke khona la ngoba siyabona ke kugcwele ke wona ke ma security la siyabona ke nemaphoyisa ke akhona ke la mhlawumbe ke kutobuka ke dona ke tekuphepha mhlawumbe nje ungachaza ukuthi kwentekalani medem. Sibonga kakhulu kufika kwabo ukuthi kufika bemphakathi kude nesive sito silingathe kufika ukuthi lokukhuluna kangaka kusuka 2016 asilimi kude lapho yakhona nenkomo sihlala emahlathini sihluphanyele nje lokuningi nje ngisho abantu besikole abasayi esikolweni ungimanje silambile emakhaya sesisaba ngisho mina ihlahla selikhulile. Yeah, kahle kahle medem nje ungaba nje uchaza nje mhlawumbe ngekwati kwakho lenzawo ukuthi yatholakala kanjani lokhu lamhla sekuvakalisa ukuthi nakhe eplazini lakhe lekhulu. Lenzawo lena bekuyindzawo yemphakathi kwathi basekhile la kwasekufika umlungu acele ukuthi atodlisa timvu emasimini abo batawubambisana ngokuthi abapha kudla abapha ini waseke ngekuhamba kwesikhathi yaguquguquka lenzawo yagcina seyiliplaza. So inkinga nje mhlawumbe nje ungachaza ngoba sivile lana kusakhulunywa ke la ukuthi anisakhona ngisho ukungcwaba khona la kulendzawo lemashayina sekatshala ihlahla khona la emabaleni la nihlala khona kunenge nje lesivile lokwentekile mhlawumbe nje ungachaza ngakho konke lokwatokwathi umlaleli lolalelo nomsakazi. Kona leyo ngcwaba ikhulu kakhulu cause nje nini kufela umnebhuti ugcina athathwa eyocelelwa kungcwaba kulenye indzawo esigangeni kahle kahle lana vele sihlukubeteleke kakhulu ngathi asisiwe Emaswati ngathi siphila kulenye indzawo ngathi sibantu behamba ngoba ngisho kuwe awuyivusi
Ya siyabonga kakhulu. Ya Emaswati mhlawumbe nje ngaba phinze kuchaza nje la kusekhaya ke Emaswati lamahle ke lelikhona ke la eplazini lokungilakhe ke umnumzane Shangnani John Fen ke Emaswati lamahle lokungiyena ke kuthiwa uphilisa kabuhlungu eTakamuti takulena ndzawo ngekutemuka ke wona ke umhlaba ke Emaswati lamahle njengoba nibona ke la Takamuti takulena ndzawo ke Emaswati lamahle tisiteke lamuhla tase tiyahlangana nje tasivakashela ke lona ke likhaya ke lakhe ke umnumzane longuye ke John Fen teta ke khona la ke Emaswati lamahle tothi ifunela ke dona ke impendulo ukuthi ingabe kuya ngani ukuthi bebangemuka lemhlaba yabo ekubeni ke sebahleli isikhathi lesise kangaka masinyane nje sitawuthola gogo lokungiyena ke Emaswati lamahle atsinzeke mhlambe gogo siyanivusela gogo ya gogo chazele mhlawumbe nje Maswati ukuthi watini ngemlando wakhona la kunakulendzawo la eplazini sengulanzile mntana ya lanza gogo utshele Maswati gogo ubike afuna kwathi lokuthi yini lenkinga lenilethelana nje yini lenkinga lekhona la lenhlangano bese umthiniso wahlanyela isihlahla emasimini wethu wasemuka emasimini ethu kasingqwabi bantu sibethwala la nhloko yoqela le sihambe siguduta sibethwele inhloko bantu emathunethu nanga la usasungwaba indlala isiphethe silambile namanje nje 7 years bangale 8 wasiphethe naminyaka na 8 siphethe inyaka ka8 lo nyaka nje asidli lutho mhlawumbe nje uyadla kodwa yena sina sidlo lo mdziniso gogo ungibani yena mhlawumbe nje ungaba kuchaza lo mdziniso ngasungibani sengisho ukuthi uyini yena lo mdziniso lo lemuka lamasimi nalomhlaba nalamakhaya uthi uphasela eShayina nasho kodwa thina eShayina silibona sibona le alithi eShayina Shayina ilalele mfana ya ungachaza nje gogo mhlawumbe nje lokunene ngekwati kwakho nje ukuthi wena sole isikhathi esinganani vele kulenzayo sengiwabokhokho la ngede kubokhokho nami yeka sengize ngigugele la ngakhanza abokhokho la bebelusa timvu bathi thatha dazodathathwa nangilaba bobabe bethu bemadoda belusa timvu la kulendzawo ya siyabonga kakhulu gogo siyabonga isikhathi sakho kakhulu gogo mhlawumbe nje ungachaza mnumzane nawe ngekwati kwakho ukuthi ya sesikhona la sinzatheli taka Swaziland News ya site kutobuka ke yona ke lenzawo noma ke kutokopha ke yona ke lenzawo ya ungachaza nje mnumzana ungakhuluma ngoba washo mina ngasembondela ya angakhuluma madam kunjani madam ngiyaphila futhi si live la ka Swaziland News madam ungachaza nje ukuthi kwentekalani lana kulena ndzawo kulena ndzawo sikhanjwe sihlede la befika lomnye babe wathi wakamdzinisi uthi ubukele eShayina nakasho uma efika la wefika kabi wefika sihluphekile bakanqumela ukushona eGoli nake fika la wefika nokuthi lana abasangcwatshwa la sethele eShayini FTM sabuta ke thina ngokuthi njani ngoba phela lana sathi make ihlophele besihlekinayo wasitshela silowo mntu yoswahani lokubhlungu kakhulu uthana ke fika la azange kube kuhle kusiphatha kwakhe ngoba vele wasitshela ngokuthi lana sekuthengiwe sebadele ukuthi osebenza la lana angeke sisakhona nengcwabo angeke sisalima kude nje lesisitawukwena sesihledi nje sigoqetandla ya siva make ukuthiwa belungu sebatshale ihlahla ekhaya emabaleni nasemasimini eno siva kuthiwa anisakhona ngisho nekulima anisakhona ngisho nekufuya anisakhona nekungcwaba mhlawumbe nje unganza nje khona lapho madam lokho kuhlungu kakhulu sikhula thina sikhuliswa bobabe la basitshela ukuthi umsebenzi la ungaya kamlungu incane imali yakamlungu kulala besiphuma emaloli la ya emilingi umsebenzi weshe nje wokwenda kuye kulima vele la masimini ufakele ihlahla sekutekela silima khona bantwana sisakhona sesisabondla ngani nale mfuyo lebe ikhona bobabe labashiyanayo sekude sekumele sisale siyikhipha siyithengisa siyilahla
kanti phela nayo ngiyo lebeyisisita timbuti uyatikhunga ngabe tisekhonyana letikhulu netinkomo tiyakhunga akafuni lutho la kanti phela sine yinto lesikhuliswe ngayo ukuthi kuze ukhone kuphila naku limani la sina nje ekhaya sisasilima more than 20 wemasimu ema-truck lebe waphuma more than 10 wemimbila ngisangakabali bomantongomane mabele konke lokho sasikulima tindlubu sasilima kuyiyona nje impilo besiphila ngayo. Ya siyabonga kakhulu ke Emaswati amahle. Ya indzaba yakulena ndzawo ke Emaswati nje mhlambe nje ngekutibonela kwami ngingasho ngithi indzaba lebhlungu kakhulu njengoba nibona ke Emaswati ngito ke takhamuti takhona la kugege phansi emphakathi wakuthambe kwayo ke Emaswati lamahle tishacekile ke Emaswati njengoba nitibona ke Emaswati tithe nje lamuhla davakashela ke lona ke lelikhaya lelishayina ke khona la ke Emaswati amahle kutoti vela ke kuthi kahle kahle bona bonene lengaka ukuthi bebangaze bemukwe imiti yabo bemukwe nemakhaya abo ke Emaswati lamahle ya Emaswati lamahle asihambi ke sodwa la ne-EFF ke Emaswati siyayibona njenge kuyejayela ke Emaswati lamahle ukuthi indzaba letifana nema evictions iyathi ingenela kakhulu iyathi ilandzelela kakhulu ke Emaswati lamahle phambi kwami nje senginaye ke sinetha ukuthi ichaza nje kakhulu ke Emaswati lamahle kungiyena ke naye ke mhlambe kahola ke bona ke be-EFF Swaziland lapha khona la siyanivuselani njani nomzana? Siyaphila mhlanga. Ya siyaphila siyabona lana takhamuti tikwate tiganeni nwabo Emaswati lamahle lapho emakhaya senginaye ke sinetha la wakadlamini loqhamuka ke lapha ke ka-EFF Swaziland mhlawumbe nje naye atawuchaza ukuthi ba EFF yini batsinzile kangaka ngalesimo sakulena ndzawo siyavusela Emaswati. Ngiyavusela Emaswati onke si EFF sinaleli luphiko lekuthiwa iland movement libhekene netindzaba talama forced evictions bantu labasuswa etindzaweni labatalelwa khona bakhanza lokho omkhulu baphila khona lamaswati nje lasuswa emihlabeni lekhona within Swaziland. Ya mhlawumbe nje ungachaza lesokuvile lokutholile ke khona la ukuthi kahle kahle liqiniso nemanga lalendzaba lithini? Indzaba yalapha ibhlungu kakhulu la lesite khona sekwesibili sibuya lapha saya emphakathini wakuthambe kwako sihlatshelwa inyanza leyo ngona lamaswati lahlala la emaplasini okuthiwa ngema-farm dwellers. Lo mthetho lokhona lokuthiwa i-Farm Dwellers Control Act sewu-outdated siva buhlungu ke ukuthi kunemalunga eParliament labashiya lo mthetho lowo solo ungumthetho wanga-82 kanti phela sekunemthetho sisekelo lokuthiwa i-Act number 1 of 2005 la khona kunalama bill of rights bekufanele sikunamathiselwe kanye lokho kwakho umthetho lomusha lo khona kuvikela lamaswati la khona lamhla ahlupheka kakhulu semathi ngama-second class citizens even now. Ya siyabonga kakhulu siyabona lana ke kunemadoda nje la khona la lachamuka ke khona ke emphakathini yakulena ndzawo mhlawumbe nje nasisehleli nathi sithi inzatheli ya siyabona ukuthi umphakathi ubonakala uwasekela kakhulu ke lamaswati lahlukubedekile mhlawumbe nje ungachaza ngekubuka kwakho nje ukuthi ingabe vele lo mphakathi ukanjani nje simo sawo ekusiteni lamaswati. Singabonga kakhulu ukubambisana nemphakathi wakuthambe kwako sathi mashayelana sendela ama-arrangements etinyangeni letiphelile ukuthi sicela ukuthi sitokhulumisana nemphakathi mayelana nalaba bebahlaba inyanza leyo from lo farm 21 na farm 19 indzawo leti la kugege semihlaba lapho sekulinywa tihlahla khona qoshwa lamaswati sibongile ukuthi nemphakathi usibambisile wakuthambe kwawo wahamba wawubika emphakathini lomkhulu wasemashobeni beta lamhla lo mhlangano lona nje ungemandla nemitamo lemikhulu yale miphakathi wasemashobeni alo wakuthambe kwawo. Ya siyabonga kakhulu ke Emaswati lamahle usenator wakadlamini ke Emaswati lamahle ya naye ke lokhona la ke Emaswati lamahle uchamuka ke lapha ke ka-EFF njengoba ke besike sachaza Emaswati lathanza kungena sikhona la kugege ke Emaswati kulandzela ke ukuthi sike sabika ukuthi kunemaswati la la evictwako la kulendzaba yasuswa ke Emaswati ngendluzula noma ke ngendlovu yangena ke kuthiwa ke akasale asuka la lenzawo labakuyo iliplazi ke Emaswati lamahle ke lokuvakalisa ke ukuthi umnumzane ke lo ona ke lona leli plazi webzabuka even ke la seChina ke noma ke eTaiwan lokuthiwa ke ungboss ke noma ke ungboss ke lapha ke FTM enhlangano la kuthunga khona ke timbahla lapho khona ke kunabodzadze wethu ke Emaswati lamahle ke ngiso ke simo lesi phambi kwami njengoba nibona ke security ke Emaswati lamahle la khona la
lokuthi ke nakufika ke bodona ke letakhamuti tigcwala ke khona la ebaleni la leshayina ke kwase ke sekuvubuka ke kona ke ma security nemaphoyisa ke Emaswati lamahle njengoba nibona ke lapha khashane maphoyisa ke Emaswati lamahle ke nawo ke bekakhona ke la Emaswati lamahle mhlawumbe nje ngingasho ngithi kude ke lokunganani umonakalo lesubonile amaphoyisa nje bekade ihlalele ke abodola ke kuphepha ke Emaswati sekufike ke khona ke maphethelweni akuke lo msebenzi ke labo khona la njengoba nibona ke la into ke letakhamuti la ya ke Emaswati leti intona ke tihlukubeteke kakhulu la betifike ke la ekhaya ke tiganeke lona ke linwabo tikwate kakhulu tisi ke titawutivela ke tona ke Emaswati ukuthi kuyangani ngokuthi bebangamuka ke imhlaba bachazile ke Emaswati ukuthi sebanesikhathi lesitse la besinagogo nje la besim interviewer ke khona la uchazile ke Emaswati ukuthi yena ke watalelwa ke khona la kulendzawo nesitukulwane wasikhanza lana mothuna bogogo omkhulu abakhanzala lokhu ke lamuhla ke Emaswati sekatshela ukuthi ke akasale aphuma kulendzawo lendzawo lena lakhe kuyo ke iliplaza ke Emaswati mhlawumbe nje ngingasho ngithi kwanyalo